Perlok ke India bertan sarson for setang lasingi kan sa telekas no ya ke episode ke bakhado ke jongka kata ada ke grand finale. Parhade nang tangin sa yo nong job jong ke India bertan sarson for. Di perlok ya kene ngiti baro ba ke India bertan sarson for ha ke episode baladep ke jongka kala jet nongkong tang sangut ki kontesten ki ban poi sa ka final. Handoi hede nang ta kala plan biang ban jet hadon rengut ki kontesten kiban poi sa ka final. Kita ki kontesten baka India bertan sarson for kala jet ban poi sa ka final de unepo bat agena bat Satya bat unaction bat Steve Jarwa bat host. Handoi ne pedeng gini ki rengut ki kontesten ki baya khaj bha bani kun final de Steve Jarwa bat unepo. Namar hakene ki sngi ki bamenta swa jong kene ka grand finale ki ubon ki fan jong Steve ki ong ba Steve Jarwa un job ki ubon ki fan jong unepo ki ong ba unepo un job ya India bertan sarson for. Handoi mentang 4 tip ke batikna mano ban job ya India bertan sarson for. Baladangi paipat na kaliang jong kauhot Steve Jarwa un job be jak India bertan sarson for namar Steve Jarwa udai uhaya swot na baru akene ki rengut kontesten ki ba poi sa ka finale. Baladangi paikmat pat sa unepo Steve udang tam ya kawut ya unepo. Handoi unepo pat hakene ki episode ki baladep uai ki best performance ki jong u badu yoru ka full kaskurma. Handoi hakajing bonbot pat unepo udang don hi hapo jong Steve Jarwa. Te perlok ke India bertan sarson for kala pengkre ya ka finale ke jongka menta kala sedang ban shooting ya ka finale ke jongka. Bat ke kontesten ru kila pengkre ya ka jengshot ke jongki kila pengkre ban ai 6% hakane ka finale. Handoi menta tang ka finale ka 4 poi. Handoi ka thma jong ka finale jong ke India bertan sarson for kala ki bha. Namar ba ke nong kersan jong Steve Jarwa ki ong ba Steve Jarwa un job bat ke nong kersan jong unepo ki ong ba unepo un job. Handoi ya kene ka jingmut dur jong ki paiba kala balong da ka bakala bagi ong ba Steve Jarwa un job par unepo un job. La balong ba host ke seriru un job ya kene India bertan sarson for. Namar ba host ke seriru ulong utau kontesten u batre sistem ha. Te gumno perlok na kaliang jong pi mano pi tharai ban job ya India bertan sarson for Steve ne unepo ne u host ne. Sngobha ai karai ka jong pi jar karai ka jong pi mano ban job ya India bertan sarson for. Sngobha komen hapo jong ko komen bong. Kublai sibon berkitu ke bawan thamas ngobha subscribe ya kene ka channel ke jonga.